प्याज. Na alu pateta. Nene, pateta alu. Alu प्याज. Lesun. garlic. Mircha. is roquete. Yana ka na menin masarangana ka kanikari. Pato sarangan din po eh. Kero sa tarong chikuni kondo na taron din na babu. Every time I've never heard in Fiji. Mendua metukuna na yada ni garlic vagaviti. Kede na time. Kito kabiti sa bosa garlic. Hey, iyo. Hindi man na sto boli na garlic. Kusondo tukuna na varasa in India na? Varasa ni India. Na varasa? Echo ko na varasa? Iyo. Na varasa na onion? Iyo na garlic ko tarungan doon na turanga may Makete? Si madala siya natuno na koro. Iyo ko ito nabyo. Nabala autaran ka kila na garlic babit yung tunog ko na varasa ni India. Oy. Ya ukila ko shortcut taka. Iya. Balatan ng bulat talaga na turanga kaya shortcut talaga. Okay. Nadapasar manda na yada ni garlic vagavici. Minabalim. BU My Kelly na Babu the Meme. E kota ni wiki on Vodafone. The future is exciting. Very good morning, Babu. Yan na pinaka Mike, yan na pinaka Ben. Yan na pinaka na levni panua sa barong ko na ngono na BTF. Kami lang gay kacilaka. Ako ni sa na pinaka na leo ni panua driver ni taxi minibus bus la kunilang kataka na matanggalin draki. Iya. Kunilang kataka doon duringa do viva labat kay ng draki. Repag kini lang duri itu pa viva labat kay ng uda. Sare dengan non draki ni sa tao na uda. Duri balikuro musukan to na varasa kanietu. Oy, di ba mo? Kau sando dambe chiko ibale every time kau sando rongo da chiko garlic. Garlic. Kau ko tuki mandana garlic. Kau ko didi na sto voli na garlic. Kau sa do kasama chiko sa nadaba mandana yada ni garlic vakavici. Right. Kuni lang kasi ba na para sa India? Tadi It's okay with me. I give the So if you go to what kaya kau salah kono Chinese shop. Kau ko la ko dono sto am kay posa barasa ni India. Kau sa singa ikila. Right bata. Juga itu na pikir na konas ka to kini stoya kay Chinese sa to. Kira man so nang gangbao. Napa? Gangbao. Cikura anim, cikura pateta, cikura chili, cikura garlic, laga kaya na kacang na bango. What's that? Gangbao. Mana gangbao? Pada ni may kaiting ako ulit chico. Yang matanggal yan na pernah tuku-tukunin lagi. Tukutukunin lagi. Says heavy rain, Babu. Heavy rain? Yeah. Heavy rain all over Fiji. Oh my goshness. It's gonna be heavy rain and strong wind. Strong wind, but again heavy rain. Oh my God. Oh my God. Oh my God. But anyway, sabi ito ko na matagalin lagi sa lagu cukup may matagalin lalu cukup na bunsala bibia level cukup na upside down road hump. Iya. Oi, yan na road upside down road hump sabu-sabu. Iya. Yan na pothole. Yan na road hump upside down tu ha. Balatan Anggara na. Iya. Aulang attack yo Prince Harry bat kay Meghan Markle o nunggu Meghan nga sa barola kumay. Kaya na matanggali pothole sa. Smigal ko naman mo na. They will be here next week. May Kelly? Are. Kung sa rada ko na date, Meghan Markle, batake na Prince Harry, they will be in Suva, Fiji, Tuesday and Wednesday next week. Batawango next week. Time Batawango. Tuesday. May Kelly. Iya. Do buci chuko na di Meghan Markle o babu. Do via vonto ko chuko kon na wanga ni sarvano do kele chuko mai na kelo landing. Do via usa chuko ver na sarvano ito Beru Island. Na da ni wanga ni usa sarvano na wani di ba.
Kaya dongeng nga man matakalali, sando tukuno ko biyo, on man na internet ko sa bereza na tamba. Tama kini. So nangonon daw lang sa mga na Willy. Uy. Saya nga ulang ka taga Ang nano man de bereza ko na tamba kaya na rugby plays eh. Tukuno ko siya nga ko sabi, reda na tama na, Megan Macal. Ada pa sabi reda na plan ng rugby plays. Siguro sa ulang ka talaga ko ya ure. But Michael, ikaw sa ulang ka taga nangonon ko na fondo na motaka. Yeah. Levo ni pothole. Yeah. O de yo, Megan Macal. Megan Macal. Yeah. Ko sana ya wala na ngona keve. I want her to ride exactly in the luxury and the comfort of the Donna Wilbar may na makit. May sakir may sarangona iduri na Suva City. Iyo. Me kito me come honda na Wilbar me sa koma iloma ni Suva City. Me tangi da na. Me foto mo na wheelbarrow. O di me foto mo na wheelbarrow. Omiga. Me foto mo na wheelbarrow ngay round the market. Aram na mak. Betul na lalai na Wilbar boys yan rin na kurto sa barong oching. Kurto sa barikweta lang. It's a big, very, very big independent celebration of the total colonization of the beach. It's a very, very big independence of the total service station. Kenapa? Yan rin na ka, Joe. Yan rin talang amay na badilukom. At ako ba't na may galing? Kung sabi torong ando na ka, Yo. nano ako sa tuko na chukubin nunggusan. Iyo? Ano ba sa dede? Ore na tamani ngo sa Meghan Markle batakin na Prince Harry, they expecting a baby. They expecting a baby. One shot kabutar na tamatang Pero sa you know where they are right now? They in Sydney. As soon as they arrive in Sydney, they make that very first announcement they make. I thought they make the very first baby. The very first announcement, Koro South Kapa, my Sydney, Australia. Yeah. We are expecting our baby in next year, 2019, the spring of 2019. Go. Yeah. Au sana kira mi Prince Harry mi va. Ya vea unang una. Besana na babu. One shot, dui kabut. Binabalo Michael. Kasi ada juga na Prince Harry, batakin na Prince William. This fella Prince Harry very fast fella. Na? Wala nga sa bagmawuti ko sa they expecting a baby now. Acha ko bat na. Sengay. Ilo masanggaga chigo. Mirta chigo ilo mana. Acha ko bat. Kaya may kere-kere na Prime Minister. The Prime Minister listening in this morning. Kere-kere biko once they come to Fiji, Prince Harry and Meghan Markle, babu sabi na kata may sota bata iraw may lululuman na. Na? Iyo. Kere-kere sarang abi. Balata, kento to will be standing very far. Koro sa nalako chigo ng unsala, they will be waving, will wave back. Na? Touching them, babu, is another story. Balata na, bodyguard everywhere. Na? Tara-tala pa ko, kuta lagi may na bodyguard. Muku lagi liya, pamandu tayo, napunto tayo na wheelbarrow ko, ko'y balo. Asa ko, Michael, siyempre ko yung lago, tataro ko doon na natamang ko nanguna, nungo hosepipe. Iya. Nungo saan sa takaw ito, tuko na ko may nawirita ka na? Dapat na po sa bayad biti na may, bita, may, dapat ko may wine tali, O may viving alis. Viving. Natamang ko rin. Torna hosepipe. Wabibi. Wabibi. Yeah, viving viving alis tala na hosepipe. Dapat na bago wabibi, Hey, sasangga, that's a different one, babu. Nanong tada ako tatong na, bago wabibi na. Kaya baka sa loose chiko na hosepipe, koi ko bosa na pinky, koi ko toro na hosepipe, koi ko waviving alis tali. Wabibi nga alis tali. Kung ayaw, sabi. Thank you very much for your time, babu. Meme, na makai na singa ni Mataka. Veto ko ni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?